definicije politike. Jedna od njih je da je politika umjetnost sticanja i održavanja vlasti. I često se previđa da neki ljudi ostanu samo na toj tehnici. Da se dalje. Znači, stvar je u tome šta vi hoćete od politike. Prvo, šta građani hoće od politike, to je važno, ja mislim taj impuls ključan. Ja sam za to posebno zahvalan za poziv, zato što prvo mladi ste ljudi, vjerujem da vas gledaju mladi ljudi i vjerujem da je moja generacija u istoj mjeri, ako i ne više, neiskrena prema generaciji koja dolazi, nego što je ona bila prethodna. Ja kad sam bio mlađi, bio sam vrlo nezadovoljan, smatrujući da je generacija koja mi je prethodila bila neiskrena prema mojoj. Vidim da mi pravimo istu grešku. I moguće da je to jedini kontinuitet koji mi možemo izvući iz naše društvene zbilje, ako bi na neki drugi kontinuiteti dobrodošli.